Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto Kapitulo 9, versikulo 24 ken 25. Ammo yung agtaray dagiti amin a makilumba, nga may salaeng ti mga bak. Agtaray kayo nga rod tapno magunodyo ti kungguna. Naingat ti disiplina ti tunggal makisalisal amang sansanay iti bagina. Aramiden na daytoy tapno umawat iti korona adi agpaot. Ngam agtaray tayo tapno magunod tayo ti korona nga agpaot iti agnanayon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ano sa kundi magmagna? Saan ang pala? Makadano naktumod lang iti pagadalan. Ada nagsardang ako ti batog ko. Nagpintas. Hoy! Armel Miraot! Umaykan! Lumugan kan, tapno di kamot nakakaasi. Amangan no karkaro pa yung bumasit ka, no magmagna ka. Kan saan laday ta? Amangan mong humisit ka, gapo iti init. Sige lang, Jinky. Kabalak ti magmagna uri adayo. Agyaman ang klangan. Nagtangsit kamot tin nagsasao. Ibagbagak lang ti podno, Jinky. Sige. Umunakan. Makadano naktumot lang iti pagadalan tayo. Ay, anya mo tinti kastoy. Itayak pa yung agur-uray. Ngam awan pala ni Mang Dindo amang sukon kanya. Napnapanan na ngatan. Ada ka niyang urayam, Jinky. Panag-aawi din. Siksi ka lang ti mabati dito eh. Tani, magsiawi din dagiti kakadwa tayo. Dinakman pakibibyangan. Ah? Panawan akong ditoy, katagawid kan. Sige nga, Rod. Mabati ka pa nga, Rod. Naimbag amalam yun, nanang. Tatang. Nay, ada ka mo't gaya mon anak ko. Naimbag amalum mo mat. Agmano akada kayo. Kasyan na ka ti Diyos, anak. Kahit di ka kadimot lang marigatan iti panagadal mo. Saan mo, tatang? Agin enjoy akit di Nasaya at garud no kasta anak ko. Ala, aginan ka ngarud pay. Masya nakmet ka ni Dindo, Rostico. Nagagat daunay. Malaksid ang makumikum iti garden. Isupay tinang sundo ka ni Jinky. Un nga rod. Uray awan wayanan para iti bagina. Agasam, agtrabaho nga agmalmalam iti garden. Sa agitulod kan agsundo iti anak ta. Agam nalabos mat ti anak ta no maminsan. Imbag no saan ama umaken kuana ni Dindo. Kaya't amangan no pumanaw. Ay, day tangarod. Sapay di na kaya ti dumngeg no dilawan. Ay, na pride launay. Anya ka matan Mang Dindo? Itayak pa yung agur-uray. Apay nakabaybayag ka. Sapay agsasarak kami kumakadagiti babarkadak. Anya ka matan? Ay, Anya langan ti bagada kanyak. No jak mat tinungpal tinagtutulagan mi. pasensya kayo lakuman, Ma'am Jinky. Amuyo met, asan lang agitulod kan agsundo kada kayo ti trabaho. Namalmanak amin ang nagsibsibog kadagiti mulayo iti garden. Naglawa mat ti garden nyo. Inton maminsan, kitaam ti oras mo. Sige, ma'am. Angam no kayat yo. Mangala kayo langan iti sabali a driver yo, ma'am. Tatang, mabalin ka din nga isurot dakmot iti pagararamidan nyo iti balay. Surwandak nga agkarpintero. Weno, agyawatak kadagiti kasapulan iti balay nga aramidin nyo. Ay ket nulakid di awan serak mo iti pagadalan. Sumurot ka. Agyaman nak tatang. Uwan gayam, amuyo. Hmm? Kanayon nak nga uyawan di may sa akaadalak nga anak ti negosyante. Iji bangir a barangay. No makita nak, uyawan na ti kinapobrek. Gapo tatunggal sumra iti pagadalan. Kahit magmagnak. Ken saan laday ta? Gapo ta manula aparis ti kawus ko. Makikita na nga isusuot ko. Uyawan nak.
Ken tidaan abag ko nga usarak. Lapis, ballpen, ken papel ko. Uyawon na pa iti balon ko aruruot ka no. Binirngasan na pa iti kalding Ay na, anak ko. Bayam latan. Hindi mo latan ikaskaso. Tinapatag, makaadal ka. Lalaingam ket di. Tapa man na makalpas ka iti panagadal mo. Kat makabiro kan to iti panggadam. Sumaya at tumati ka sa saad mo iti biyag, anak ko. Jinky, iha. Apay ka di anak kami suot ka simbang pat. Kasanumat ngamin, mama. Namin ano ang nag-quiz kami. Kanayon nakit din nga abakan di kasla kalding akaadalan mi. Kanayon dakpay kit din nakantsawan dagiti daduma a classmates mi. Iha, agadal ka ngamin anaimbag. Kasanumat ngamin, ket saan ka matatao diti balay. Noan serrek mo. Ay, agadal ka iti leksyon mo. Tadi ka matagtrabaho. Iha, agadal ka kumaana sa yaat. Takasanom ang magunod din na nga nga arapaap mo. No di mo mo't seryosuan. Kan apay ka di asang kadakamat mo ti maipapan iti may sa akadalam. Kat nasingput mo't. Di nakamot an-anuan. Ngam apay akaguram unay. Naimbagkit di taoray kas jay ti biyagda. Igagaad na ti agadal. Ni, lunch break gaya man. Rimuaran dagiti kakadwak. Rumuarak mo tayo nakmangan. Dajay, nagdiretso iti sirok ti mangga dagiti daduma. Mapanak mo't ijay, ta presko ti angin. Ken mayat ti mangan ijay. Itugaw ko dito yan. Lukatak ti balon ko. Talaga na imas ti inluto ni nanang asidak Hay, no apay mat namin nga adadagiti kundi nalaing kan ambisyoso ang makaadal, idinto ta marigrigat damat. Piya kumamot no day karkarit day ti biyag. Ay, inak man lang ni di kantin, tay jayek amangan, tamangan no maalyan ti bangsit ti root, ti sida ka na imas. Inak man lang suron kun. Anya mo ti ni Jinky. Ay, agpangpangag pa lang man. Angam, sana bale, mga nakid din. Uray ibaga na aruot lang ti sidak. Sana bale, tanaimas ken na sustansya. At ay ta, nalpasan ter aramidak nga alkansya. Uray kawayan lang. Adumot lang ti makargana wano malaon na. Dito'y kong episok dagiti na urnong ko. Apaglaklakwan mi kaninanang itinat nateng. Dumapun no, jak to pa'y bitbitakan. Agarami dakmanan iti sa bali. Sumidngatan ngam awan pa'y ni Jinky. Ay, huwag nga ro Amanda. Sabi ang tutudo. Eh, napanandaman nga tan ka nagiti babarkada na. Ay na, may busti anos no kastoy. Ani, Nay, daw mauawag iti cellphone. Amangan mo iso daytan. Mabitla ang tasong batak. Sungag pa iso. Jinky, iha. Ayan mo ka di. Di ka pa'y lagawid kat napigsa ti todo. Mama, adak ditoy. Kadwak dagiti barkada. Ngam saan na ka makaawid, ta nagpigsa tutudo. Imbag dagiti daduma akakadwami ta nagiin na si dagda iti pagawidan. Iso ang nagigiddandan, kan andalugan da. Ngam siya, agmay may saak, kasabali ti direksyon na pagawida. Ay, uhunay kamutan, Jinky. Anya ka din day tingar aramidam. Pakibagayo ko maganimang dindo, tao may nagsukunan ditoy. Anya? Naglaing kamutan, Jinky? Agab-abuso kan iti kastangar aramidam. Ala, no talaga anapatag ka kadag iti babarkadam. Isudalaangan ti pagpatulungam. Anyamot ta ni mama. Jak lang aro doon makaawit, ta nagpig sa tutudo. Sermonan nakpailaan. Makapasuron. Anya nga ta ti aramida. Sabi nagadupay ti assignment ko ajak na aramid. May samat nagijay at teachers. Nakaad-ado ti papa-aramid da.
Hi, Jinky. Naimbag nga agsapam. Dinakman ka sa sarita. Kan mabalin ka di, panawan nak ditoy. Sige, panawang kan. Anyamot tundi kastoy. Imayak diti pagadalan nga awan na aramid ko, uray may sa kadagiti homework ko. Sa anak sa langan asumrag. Sigurado ang masermona nak manan iti klase. Sa anak ko na sumrag. Ngamjak pa'y lagaw awid iti balay. Tapno saan ang maamon da mamakan papaasa anak kasimrag. Amukon. Inaklaangan makisinarak kadagiti babarkadak. Sakto ag subli ditoy, inton oras ti panagaawid. Tapno saan amadlaw ni Mang Dindo, asa anak gayam asimrek. Ay na, nalpas man ti may nga aldaw apa nag-eskwela. Ngam, apay ang nagmalam nga awan ni Jinky iti klase. Jack nakita. Adamot itay bigat. Partakak hindi ti magna. Ang mga nukil lahat nga agtudok at awan payong ko. Ha? Ni Jinky ti masabat ko. Ay, pagtimkak man. Jinky, papanam ka di. Awan kamot iti klase tayo. Apay aya aman nakibiyang kaunay. Ay, berbirukon da ka ngamin iti klase tayo. Sayang, na mismo ti quiz tayo itay. Awan bibiyang mo. Saan ka man akas la kalalaingan? Ha? Aglis ka dito dalan, tamagnaak. Ay, sige, umuna nga no dan. Mais! Gumatang kayo ti mais! Sitaw! Sitaw yun dita! Gumatang kayon! Mais! Ay, agawid ako ninton madamdama. San nabalay? Duwalangin asupo ti Jack pa'y nalako a mais. Ken duwarapot a sitaw. Ipaibos ko dagito ita agawid akon. Iho, sagmamano ka diti mais alakom. Gumatangak man. 50 ti may sa asupot, ma'am. Kasta ka di. Wen, ma'am. Gumatang kayo? Ala, gulpiag agatangan dita dua asupot ti mais. Kan uray dita nabatbate asitaw. Gatanga ko. Mabit lang, ma'am. Tay kargak iti may sa plastic bag. Atoy, ma'am. Ala. Ato ti bayad ko. Thank you, ma'am. Awan anyaman. Un gayam, madamag ko. Sa dino ka diti pagaw-awida. Ha? Tinasayaat. Mabalin ka kada ka sarita. No lakit di ka kayat. Kad no saan ka nga agdardaras. Adala kayat ko adamagan kan ka. Mabit lang nga rod, ma'am. Isimpak bit ti baga nagkargak iti lakok. O sige. Nyadyak laing pagarob, akas to'y kalawa, titri na baho ni Dindo. Nalawa agar den, tinagbalinan na. Ada ka matgayam dito ay Amanda. Wen, Rustiko, agpag napagnaak, takayat ko ti mawatwat. No adak iti trabaho, awan unay exercise ko. Isuan na laka ak ang mabambanog. Kastaya. Kitaam, Rustiko. Nalawa agar den tinagbalinan, tinabaybay-an asakop ti daga tayo. Un nga rod. Iso amas siya na kanidindo. Iso anang trabaho dito eh. Takas ano, di tamat pagarupain akas to'y kalawa ti pagbalinan na. Naglawa Rustiko. Anya nga tano ikatentan akas driver ni Dindo. Ta ituloy na laangan nga asikaswan daytoy garden. Total, saan anasaya at itrato kan kwa ni Jinky? Kunamlan asino amang manmandar latakan kwa na. Maladaw labasit ni Dindo amang sukon kan kwa na di pagadalan, sermonan na. Ay, day tangarod. Ala, tapno agnakam ni Jinky. Kayan anusan na natin magmagna ama pa nag-eskwela. Kastamot tanin to nagawid. Wen kayam. Ti maipapan iti may sa abarito. Ang naggatangak iti mais kan sitaw iti naminsan nga aldaw. Masya nakunay kan kwa na.
Gapot a makita kat nagagat, ken narwam iti trabaho. Ah, Kat kayat ko atulungan. anya. Amom kadi, binigat, kan minalam amagmag na amapan kan agawid, manipod iskwilaan. Amom kadi amarigrig at ipanagbiagda. Kat, nonyat panagunam. Alain ta dito ya. Di tamot namnamaan ti anak ta, makatulong ka na ta. Ken, tapno adda kadwa ni Dindo. Nanang, tatang, Aba, adto'y tinaglakwak iti mais ken sitaw. Ay na, umunag ka pa'y mata. agtugaw ka. Tapno makainana ka anak ko. Amok anagadayo tinaggapwa mana panaglako. Sana bali nanang, tanalakok amin tilakok. Dagiti daduma agim matgatang, di dan innalala dagiti suklida. Pangnayon ko kanulatan iti paggatang ko iti kasapulak. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Basta di mo liplipatan ti agyaman iti namarswa. Tabindisyon da ita naggapukan ko na. Wan nanang, amuyo ka din nanang, tatang. Ada na uli agim matang iti lakok. Inayaban na kat kinasarsaritak. Sakbay ang nagawid. Ken dinamag na, no sa dinot pagawawidak. Ken no agis iskwelaak. Iso nga imbagak awan. Ken inistoryak mo tenti kasasad ti panagbiag tayo. Kasta ka di anak ko. Uwan tatang. Ay, isumat lagayam. Adandanin sumip nga saka sumangpag. Nasaya at asibmangpet kan Jinky. Apay, naggapgapwam. Awan mo't klase yu ita? Agsermon kayo manan mama. Anya kayo matan. Di kayla maumumay ti kastangar aramidan nyo. Tunggal maladawak nga agawid. Puro sermon ti pasabat yung kanya. Pagsaya ta maamin dagitoy nga araramidan miken ka. Apay, kaano pa'y nga daimbaga miken ka, adimngag ka. Apay ka di nagbalin ka kasta. Amom ka di aparaken ka amin dagiti aramiden bikan ni mamam. Tapno maipaay milaang dagiti kasapulam. Agaman niya nga iti aramiden. Ay, adu apanawan ti sinayag mo. Gapo iti dayta apan nakibarbarkadam. Ammom ka di iha. Pinaayaban da kiji pagadalan niyo. Kat ado ti comments dagiti teachers mo ken ka. Gapo ta nababati resulta dagiti performance mo. At dapay ka no aldaw adi ka sumrag. Husto akadi. Uwan mama. Isu nga imposible ang makagraduar ka. Ha? Kasano ko mamapasamak day ta mama? Danggam kit di dagiti ibagbagami ken ka. Katijak impagarup. Tigayam uyawam akaadalam. Isu gayam ti maysa kalaingan ka na kayo. Isu atay chay, agraduar. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Anya ti maipay ko kada kayo, ma'am. Sir, umay ko kumai-enroll ti anak ko. Jinky? Si kadayta? Ha? Armel? Si kakadimat data? Siya nga, Rod. O, anya nga eh. Kumusta? Kastoy, adan anak ko. Imbag ka pa'y tanakalpas ka. Kan, principal ka pa'y gayaman. Idinto ta siya ka nang uyuyaw kan ka. Awan na sayata nagtungtong palang tibiyag ko. Gapoy ti kinasukir ko nga anak. Isungay ta. Naadaanak iti anak. Nga awan na bangunan na nga ama. Kasta ka di? Imbag ka pa'y. Ta itilaksid ti rigat ti biyag. Kan pa nakaumumsim. Adayo tinagtan mo. Sana kas kanyak. Ado a panawon ti sinayang ko.
Gapo ka dagiti banag nga awan ka is-iskan na aramidak. Jinky, amin tayo. Kaya rigan tayo tinakisalip iti may sangay ayam. Masapul asurutan tayo amin apagalagadan. Tapno magunod tayo tigungguna. Kalpasan asinurot tayo dagiti rules amakuna. Ket no nagpaapekto ka kadagiti distractions iti aglawlaw mo, di mo magunod ti baligi iti udina. Uwan, naamiris ko matanday ta. Kat pagbababawyak amin anar-aramid ko idi. Kat ita, aramidak ti amin. Tapno maituloy ti anak ko, ti arapaap ko, iti biyag. Rumbang anasaya ati aramiden tayo iti biag tayo, taawan sa baling agnumar iti dayta, no di datayo matlaang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon, Verge Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 21. Di mo ikaskaso ti amin asawan dagiti tattao. Taamangan no manggag mo ti adipan mo amang ilun-lunod kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mareng, addaman ladamagakan ka? Anya dayta? Nadamag ko lang amin daytoy kadagiti agi istorya dito'y lugar tayo. Kat kayat ko ang maamuan ti kinapudno. Anya aya dayta nadamag mo. Apay, pudno ka day ang makidenden na ni Roxanne iti boyfriend na. Nakadamagam iti dayta. Dita nga rod kantina. Dayta mo't ti pagtutungtungan da. Patpatyamot da kita. Ay, awan laam mo da nga aramidon, no di ti pirgen da ti pada da tao. Ay, sapay ibagbagada a pamilyado gayam jay simurutan na. Isumot gayam asaan ko na makitkita ni Roxanne nga agaw awid dito'y balayo. Oy, Meryl, lunch breaken. Tumakder ka ditan tamapantamanganan. Kumikita man ang dagiti office mates ta dita bangir nga office, oh. Aywan, apay man nga tan. Agkit-kita daman siguro na iti ipulong da kan ni boss. Ay, dagitapay matikunam. Apay dagita at tao. Awan samot maaramid daan na saya at itibiyag na. Hoy, ladies! Anyang iter alamidin nyo dita? Umay kayon! Tayin-tayon mga ni kantin. Saan kami amapan mangan ijay kantin? Wen, ijay kami laangan turo-turo ama panmangan. Taapay manen? Ay na! Isal-salumi na yung mananda kita pagbagiyo. Ay, pag-iistoryaan da kaming sa manan dagiti office mate kayo. Wen nga rod, ay, kita-kitaan da kami kat. Hala, sumurot kay kidi kanya akon. Taibagak ti ibagbagada. Dakay pailaan doon ti makamoy ti lunch ko itangal daw, ah? Sapay nangi na dito'y nangipanam kada kami a restaurant. Ay, Ala, saan na bale? Takasusweldo tayo mat idikalman. hoy, ayaban yung jing waiter a pogi. Ta-order tayon. O sige, ibagam nga rod kada kami dagiti ibagbaga dagiti office mates mi kada kami. O, nagkari ka nga ibagam amin kada kami. Kat isumat. Ibagak amin tapno maamuan yun.
Naawa nanak iti ganas nga agtrabaho. Gapo kadagiti nangag ko kini Ronald. Pudno nga ta amin dagiti nga imbagbagana. Day tamat nga ro ti pampanunutak. Agasam man. Oray gayam pan nakaladladaw ta iti trabaho. Dakkel nga isyo kadakwada. Ay, sapay ka na yun nakamala daw asumrag. Kasanumat ngamin asaan ta amaladaw. Kat nagadayumat di boarding ta dito office. Kan, kasta unay ti traffic no iti bigat. Wen nang runa itan, tatartarimaanan da di National Highway. Ay, isyo pa'y gayam kadakwada ti kinalukmag ta. Wen nga rod Angam, anya ko mga iti bibiyang dagita at tao no nalukmag ta. Pati pimples ko, pag-iistoryaan da. Katsyak nga'y, double chinak ka no. Makaparurod. Amin gayam, madlaw da. Kat tidakas na, dayta ti pag-iistoryaan da no kasta nga aguurnong da. Agawid aksan. Anya nga agawid asasawam? Kasla saan ako na makapagtrabaho. Gapo kadagiti nangag ko. Saan nakasumrak inton bigat? Agawid akman, tapno mailiw-liwag ko ti sakit tinakam ko. Kat, kasano akmat nga'y? Inton sumarunukan ton nga agabsent. Umuna akpay, tani. Permi ti stress amarikrik ita. Sumro pa yan ti migraine ko. Nay, Roxanne, kalat kamot ang nagawin. Ay, makapa-stress ije trabaho nanang. Umayak man ang ginana. Paka-stressam kumakat agtugtugaw kayo laang mati di opisina, yo. Pudnong agtugtugaw kami laang. Ngam kasla kami agaw-awit itinadagsen abato. Gapo kadagiti makapa-stress akatrabahuan mi, nanang. Sa bagay, nasaya at matket di ta nagawit ka. Tayo din na minsan, imay dito'y balay ni Antim Trining. Anya man ang tiim may impadamag day taachis mo sa akabsat yu. Amom ka day, agdandan na kayo gaya man iti boyfriend mo nga ada asawa na. Anya, ay unay mat day taadamagan, nanang. Ay, iso ka nun ti damag dito'y lugar tayo. Pudno aya? Nanang, nabayagan ang nag-break kami kin ni Kenneth. Iso ka no asaan kan nga gaw-awid dito'y lugar tayo. Kat, agburbur di nga. Apay akas tanga iti bagbagada. Apay, pudno aya a pamilyado ni Kenneth. Iso nga rod anakiwin na swasakan kwa na, nanang. Tanaamwak nga addan pamilyana. Ay, unay matanda kita akaruba. Tila istoryaan da. Ay, amomatan anapalaw-lawan tayo kadagiti chismosa. Kunak numakaina na at tanagawid na. Ad damit gayam ama istresak dito'y balay. Oh, Meryl. Apay nga absent di gayem mo, Nagawid ngamin. Ay na, amom na niya tibagbaga dagiti office mates tayo at chismosa. Anya manan? Nag-date da kano ka ni Kenneth. Kenneth? Ay na, duwagayam ti anak day jay. Sa bali pa'y ababae di may isa. Kita man lang agpaiso ti chismisan niya. Apay, saan ka di apod ti imbaga? Ay na nabayagan anagsina da Kenneth kan Roxanne. Os? Apay nga ibagbaga da kita office mates ang nakita da ida nga agdi-date iti park. Ay, daytan ti jakam mo. Nagsinublan da nga ta. Kat binagbaga akmat ni Roxanne aliklikan na dahi siya alalaki. Wah, see? Di mo pa unay am-am mo, jagayem mo. Kasano no may agreklamo ti asawa na. Maamuanan ang makirerelasyon ni Roxanne iti ada asawa na. Ubayak man makikapay, maring. Mabiit laang taibagak ka ni Roxanne nga agtimpla. Nagawid ni Roxanne. Agsubliman ki din Ay, nasayaan mat nakasaritak man. Ay, Jack kaya dagiti bang mangag ko nga istoryaan di ta kantina, may papankan kwa na. Wen tapno malawlawagan ti amay. Lumagasa ko mga agkape di ta kantina. Nga may dinangag ko ti pagsasaritaan. Ti malikuda ko na.
Tamok at chismis manan dayjay. Wen nga rod, Uncle. Kung kumpormimat nga istorya ti agwarwaras dito'y lugar tayo, manipod awanak. Kasla nga may niti may sa akayo, no ano ti bunga na. Kayat da abar sa akin. Agpuno ka man kanyak, anakan. Puno ka day, timang mangag ko ama ipapan iti dayjay a boyfriend mo. Saan na pod no day ta, Uncle? Imbreak ko ni Kenneth, katawanan komunikasyon mi. Nasaya at matnukas ta. Asikan tinang liklik, iti pakadadailan ti biyag mo. Diyak man amo. No apay akay kayat daklat ta nga iaramidan iti istorya. Kat diyak mat idaan anuan. Amom, Roxanne. Mabalin na maimpluwensyaan ti panunot mo. Kadag iti mangmangag mo sayang guseng. Mabalin na madadaal ti kinatao ma. Wan, Uncle. Mamati ak iti dayta. Iswati rumbang aramidem. Liklikam langan adenggen. Ado dagiti nasasaya at nabanag. Mabalin mo adenggen. Saan kat adagita makadadaal ken ka? Wan, Uncle. Kat agyaman ak iti dayta apang magbagayo kanya. Tinasken. Awan ti mading aramidem iti padam a tao. Bayam lang idang agistorya kontra ken ka. Ay! Si kakadiday ta, Roxanne! Si ka talaga, Ronald. Siyak dayto siyempre. Ay na, nagpapukis ka ngamin. In fairness, bagay mo ti barbaro a hairdom. Agyaman na. Ay, nagsapa ka asimrek. Wan atap no sa andak nga intrigaan dagiti office mate tayo. Sinapsapa kung tinagriing tapno oray traffic. Saan nakamala daw? That's my girl. Ala, agtrabaho akon. Tama nga no addan tumanon nega nga ibaga dagiti daduma dit na. Okay. Kasla aglaladutak nga agtrabaho. Danda ni Jack pa yan kayat ti sumag. Taapay manan. Kasano? Saan lata sumardang dagiti office mates ta asumanao? Makaumadan. Ay na, saan ka ngamin nga agpa-apekto? Apay adanggam ngamin dagiti ibagbagada. Saan kan nga apektado, friend? Kat no si kati kaaduan na nga intrigaan da. Saan itan, friend? Jack itulukan adadaulin ti asino man tinapintas ng estado ti panunot ko. Ha? Si kakadinday ta, Roxanne? Amom no anya ti rumbang adenggan ta? Dagiti napipintas abambanag. Dagiti positibo. Nagbasbasa kan samat ka dagiti articles Iso akas ta ka ita. Katwan nasaysaya at laangan dayta. Ngamjay agdengag ka dagiti makapaliday nga istorya dagiti sabali. Isumat lagayam nagpapukis ka pa yan. Saanin nga atidog ti buok mo. Tapno saan da nga ibagbaga akas laak bakit. Kan, nasapa ka pa yan asimra. Nagkunamat. Ni Ronald. Day tatim pasabat na kanyak itay simra ka. One friend. Simple lang ang mat. Maturo ka iti masapa. Tapno makariing ka mat iti nasapa. Sige man. Tuladak man mo't day tangar aramidam. Tapno masapa akmat inton bigat. Mareng, nagawid gayam ni Roxanne. Wan, imay mo't imiliw Nakita kayo kade? Adak, ijay kantina, idi nagkita kami. Iso ngamin, ti pag-iistoryaan da. Anya man ti isyo maipapankan kuhanan. Ay, jay nga rod pan nakidan nana. Ay, jakmot din nagdamag kan kuana, taamok nga agap apura. Saan mo't ngamin apod no dayta maipadpadamag? Ay, una yun aya. Ay na, di mula mo. Apay, inal daw ay amakit-kitam ni Roxanne, tapno ammom dagiti araramidan na. Nasaya at ababae ni Roxanne.
Patsyak, amas pilyen na ti agaramid iti nasayaat ngam ti maday. Sa bagay, kas maobserbarak kat saan nga apektado ni Roxanne kadagita at chismis. Tay dilimbabas ije kantina, nakaisampay anang payapay kada kami. Saan ka di arumbang akasta ti reaksyon na? Ay kunak no umay na pagsasawan, kan ipungot-pungot dagiti chismusa nga awan maaramidan na. Sana kasta ni Roxanne akaanakam. Ala, bayam dagita chismusa, no kasta ti pakaragsakan da. Roxanne, apay ngay, nagadumat a paperworks nga intadakan ka nga aramidam. Wan nga rod. Kasano nga taamalpas ko dagito eh. Feeling damat kat Wonder Woman ka. Ay nabay amon. O may kamankit dita pag tinulungan ta. Tulungan ka? Katun tamo kastoy matlaang ti aramidan dakin ka. Kat inton mapasamak day ta, tulungan kan tumot. Ay, wanan niya. Naskan lang nga agtinulong ta. Tapno mabibiit amalpas. Wan, ag-overtime tan. Wanan? O sige, rugyan ta nga rudan. Tultulungam gayam ni Roxanne alapasan ti trabaho na nga intadakin ko na. Takaasi mo tigayam ko, no baybay aklatan. Ay na, baybay amon nga aramidan na nga agmay maisa. Taapay mo. Kano kakadakas na kita ibagbaganakin ka no nakatalikod ka? Ha? Kas kumaitian niya? Kwa kano, imot ka agayem. Ibagbagana ti kasta? Ay na, kanayon si ka. Nabayagan nga kadkadwa kami. Nabayagan nga gayam kami. Ang kas talagayam ti ibagbagana itiliklikod. Ay, bad friend day jay. Iso ano siya tisi ka, di mo tutulungan. Bayam amarigatan, tanusan na amalpas day tatrabaho na, ikatenda adagos. Saan ako nga overtime pa Roxanne? Ni, taapay. Di na kun kayat atulungan. Masapul ngamin nga agawid a kadagos. Sapay malmalpas tandagiti paperworks ko. Kabailam nga ilupas day ta. Kunak man, nulupasan ta. Sige, agawid ako. Api nga takal na at anagbaliw ti panunot ni Meryl. Anya tinapasamak kan ko na. Ay, kunak man no ag-overtime ka akadwam ni Roxanne. Agawid ako. Anya, naka-Ameriskan. Usa rin nakalang day a babae. Wen nga rod, agyaman iti panangibagam kanya ka. Di adan kadwa nga agawid. Bayam ni Roxanne, makaamu iti biyag na. Hello? Roxanne? Oh, Meryl. Tenga tirabi ka nga umawag. Api ngagsangsangit ka. Intaray mininanang mi iti ospital. Anya, kasanon. Sa anak pa asumrag inton bigat. Mabali na si kapay lang ti mangilupas ka iti trabaho. Ay, katuna. Sure. Di ka madanagan. Bantayam lata ni nanang mo. Si kamat lagayam ti makatulong kanya. Apay, adda ka di sa bali anam na maam. Kunak no matulungan nak ni Ronald. Ni Ronald? Ha? Ay na, friend. Kasla di mo ammo ti ugali day di abakla. Amom, nasaysaya at aliklikan talaangan ti makigayam kan kwa na. Tasaan anasaya at dagiti ibagbagana. Wen nga rod Kayat na adadaelan ti panaggayam ta. Kaya't na adadaalan? Wen, istorya at tukan ka. Into nagsubliak iti trabaho. Sige, friend. Urayak ti panagsublim. I started to cry. Ay, girls! Kumusta kayo, Busy kami ka ni Roxanne. Pudno data. O, kas makita mat. Nagado ti paperworks iti lamisaan mi. Ay na, ada ko maibaga kada kayo. Saan mo ko man asabidungan ti panunot mi?
Naragsak kami ka ni Roxanne. Kat di min kayat adenggan no anyaman dagiti ibagam. Nagkikiljoy kayo? No negative data nga umay mo istoryaan, bebe amon. Ingkalaangan istoryaan ka dagiti office mate tayo ang mahilig amang perdi iti padadaan tao. Panawan kay manlangan? Kaya't na adadaalan ti panagayam ta. Ang saan tamat nga itulok, friend? Una, friend, ita, amutan ti pudno nga ugali na. Liklikan adenggan dagiti dakes asasao. Tamakadadaal iti nasayaat a panaglalangan. Liklikam met asarsaritaan ni Karubam tapno naannayas latta ti inkay panaglalangan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 1 kan 2. Laglagi pam tinamarswaken ka, ita taagtutubo ka pay, sakbay adumteng dagiti dakas nga aldaw, kantawan a panagkunam, awan ragsak ko iti biyag. Mapasamak daytoy, inton agsip ngat iti imatang mo ti init. Bulan kan dagiti bituan, dinto umadayon dagiti ulap, amang ted iti todo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Awanan bakit? Talaga kasapulan amapan ko ipavulcanize dagitoy duad dalig ti tricycle anaplat. Ay, unay matdaytan, tadwa pa'y adalig na mat tinaplat. Rumbang ngamin ang masukatanan. Tani, napayagdan. Kat kasano ngayon? Awan samat lumabas alugan dito'y alugar. Adda, aguraya ka. Apay kid din nga awan. Oh, ada sumungad alugan, para amon. Wan bagat. Para! Para! Apay nga da kayo dito eh. Nay, si kamot gaya, Manong Roger. Baro tilugan mo ah. Agat-gatang mi. Sa bali at talaga ti bumakbak nang. Eddie, adda samsambutan mi ijay ili. Mala daw kamin. Kasta ka di manang. Pasensya kan ah. Mabalin ka di ang makilugan hag. Aging gayjay ili. Pabulkanize ko kumadag iti dalig ti tricycle ko. Bakit? Mabalain? Ay, awanan ti pagtugawan na. Napuno iti gamit day tulugan. Pasensya ka niti ha. Awan pagtugawam. Mang para ka niti lumabas alugan. Adumot kid diti lumabas inton madamdama. Wen? Wanan manong. Anya pay nga eh. Paandaro mong tilugan. Tani, mala daw tan. Nawaya pa imati pagtugawan ni Eddie ko madita likod. Ilugan mo day jay akapsat mo. Nakagras-grasa. Ha? Mamansyaan ti tugaw tilugan. Kalamot na asyan kan kuana. O di inlugan mo kuman. Tasya akong tibim ba? Nya katoy bakit ko na ya. Laglagi pam at tipingla ang tibingay mo anang gatang dito ilugan, Roger. Jakla kaya't amatapukan kan marugitan da ito'y kawas-washing alugan ko. Ape, asaan na ka nga inlugan ni Manong mo, Roger? Awan ka nun ti pagtugawa ka. Napuno ka no. Ang nakitak mat. Kat awan mat tinaikarga iti unag. Saan da kala siguro akayat nga ilugan? Ala, bayamon. Apabak nang ni Manong Roger. Kat negosyante gayam di asawa na. Idinto tadata. Ad-damat arumigrigat ti panagbiag ta. Wen nga rod lakay. Manon at awan da ito'y tricycle ta. Saan tamat laangan ang masuksukatan?
Karag-karagan. Imbaglaangan, talimabas ka, Uncle. At dan pagluganak ngagpaili. Mapanak ko may gibangkag kaon. Kasta ka di, Uncle. Ay, ura ibabanak laangan dita crossing. Pagpag na ako na mapan ili. Ay, itunod ka na. Napambara nga ba naggasolina? Tanda ni may busti gasolin kaon. Agyaman ako kasta, Uncle. Limabas matita ni Man Roger. At dabaro manan alugan na. Kay, pwede na kain lugan. Saan nga rod, Uncle? Ay, unay ka na jakapsat mo. Unaw tay bagbagada, nagbalbaliwan. Sa bali ti ugalinan. Di na mo atulungan ng dagiti agkasakulan na kakapagyan na. Diyan amin na asawa na, Uncle. Naggapo, itibak ng pamilya. Ore ka baknangan. Saan nga nanayon ti kinabaknang. Nang runa, nuawan pamati na iti Diyos. Sigud mataman na kinisa ni Manong Roger. Jakla mo itan, Uncle. Apay, sa dino ti papanam. Inak makimisa bakit? Nabayagay na jak nakimismisa. Ay, jak pa'y malagipon tinaudi ang nakimisa. Itulod nak ijay ayan dagiti ko kumarek. Na, apay, papanamaya bakit? Nalipata mun aya akada Domingo kat agkikita kami kadagiti ko kumarek. Agsusugal kami. Kunak meten nga isardeng mo kumaday ta sugal. Tawan na sayat nga ipay na ken kaday ta. Roger, no idi inaldawak ang makisugsugal. Ita, maminsan laangan iti makalawas. Isong itulod na. Adamot di driver ang mabalin ang mangitulod ken ka. Sika ti kayat ko, tapno oray sika, padasamat ti makisugal. Ah. Bareng sika ti agswerte, kat mangabak ka iti dakkel. Oh, apay adi kag tagtagarit ita. Napudot ti ulok, Roger. Ah. Tinak kasarsarita. Kay dakat ti bagbagak nga epekto ti sugal. Nung naabak ka, napulot ti ulom. Kunak ngamin kan ka apadasam ti agtaya. Kabutang munto man. Jak nga rod kaya ti agsugal, apay ta ipilit mo. Saan kami adimakkel nga kakabsat iti sugal? Iso jak ammo day ta. Isardeng mo man day tulugan di tabang ko. Anya man ang ti aramidem. Kaya't ko ti bumawi iti panakaabak ko. Agmauyong kan samatan. I-withdraw ti kwarta, tagsubli ak ijay pagsusugalan. Nasken ang makabawi ak iti panakaabak ko. Agtaya akpay, nasken ang mga bakakon itagundaway. Ni, ayan nila kay kon, kasungbatan na kumatoy cellphone ko. Lakay, umay ka man ditoy. Lakay! Apay, agawitan. Agawid asasawam. Sungbatan man dito awag ti katulong. Jak masango. Sige. Hello? Ay, sir! Agawid kayo kuman. Ay, Apay? ni Baby Julie, sangit a sangit. Nagano ti rashes iti bagina. Ay, jak amon anya ti aramidag. Anya? Agawid kayo kuman kan ni ma'am, sir. Ay, talaga ang madandanagan, nak. O sige. Amangan met numang rabrabak laang daygi akatulong. Rashes lang, pagdanagan nan. Tas tapay lati ibagam ketrumbeng amin asika nga ina. Tikang runa na mga awir iti anak ta. Anya ti serbi anangalak iti katulong, no di na aramidan ti trabaho na. Kasano ko maamay pangruna na ti pakasagnan ti anak ta. Ketrabaho na met amin. Agluto, aglinis. Kinuan niya pa'y ditan nga ipaaramid mo. Ha? Jaki di sulitanan ti papasweldok kan kwa na. Sika, ada ka dito pasyar. Ay na po, agsugal ka pa yun. Ikatek daygi akatulong. Iti kanito amaamwak asaan ngagsasao iti pudno. Rashes lang, kasta una yan adanag na. Ha, di ko namkit di, masadot nga agaw-awir. Lakay, ada ka no mati di ospital di anak damanong Roger. Ni, apay ka no? Nan ano? Eh, kunadamat seryoso. Ay, unay mat daytan. No saan da ka no ana itaray adagos iti ospital. Ay, amang ano pimusa yun. Ay, kaasi damat. Dakkel ka no ti magastos da iti ospital. Ay, di ta, ti pagpatinggan ti kwartada. Ay, uray ado ti kwartam, no dumtang dagiti paggastusan, talaga anarigan.
Sana bale. Tainak to kasarita ni Manong Roger. Kasta kaming agkakabsat. Agdidinanggay kami. Ay, ti anak ko, kasimit. Anya, namati ka itan, asa na mga rabrabak di katulong. Inununam mo't ngamin tinagsugsugal. Ngam ti aywan am ti anak ta. Huston, di na kunungtan, Roger. Ti pagarop mo siguro. Gapo ta ado ti kwartam. Agna nayon anaragsak kay ti biyag mo. Ita, dimtengen ti nakaro apan nubok iti biyag ta. Tsaka muna niya ti Aramida. Uray ado ti kwartam. May salbar na kaditi biyag ti anak ta. Jak mapakawan to'y bagik nga dada kasama pasama kini Baby Juliet. Di kan tupay ngamin pulos makimisa. Para kan ka ngamin. Diyos mo ti kwarta. Manong Roger, kumusta ti anak yo? Obserbaran da pa ilay nga din ko. Nadamag ko tinapasamak. Isungay mayak adagos dito balayo. Naimbag ta nakalagip ka ading ko. Bayam Manong, taibagak kadagiti kakabagyan. Nga ikararag dati daras a panagimbag ti anak yo. Awan imposible iti Diyos, Manong. Sapay ko matakas ta. Makimismisa ka kadipay, Manong. Saan nga ro din? Kas lang amin iranrana ni Manang mo atonggal Domingo. Nagado ti Papa aramid na. Kasta? Lapdan nak na makimisa. Lapdan nak pa'y apumasyar ijayan nyo. Ay, unay matan tinasawam, Manong. Napatagunay kan ko na ti kwarta. Di Diyosin na ti kwarta, ading ko. Ayan ni sir mo. Di kwa, ma'am. Ada ijay salas. Kasarsarita na jay kabsat na. Kabsat na? Asino day ta ang kabsat na? Di, ma'am. Jay taga-baryaw. Umay manen mangibaga iti kwarta. Anyamot dagitan. Ay, saan mo't siguro, ma'am? Taam mo na mo't tinapasamak ka ni baby. Apay, asino ka kumangag sa itikas na, ha? Babaunan ka laang ditoy. Tandaanam day ta. Bakit? Iraman tayo iti kararag tayo, ti anak ni Manong Roger. Ay, uwan alak kay. Kakaiso ng anak na. Ita, kasjay pa'y tinapasamak. Uwan nga rod, kasimot jobing. Agasam tigastos da, maadaan dalaang iti anak. Ay, kasjay pa'y tinapasamak. Ikararag tayo, asapay kumata maimbagan di anak da. Panubok laang da ito'y. Mano ti daw-dawaten day takabsat mo a kwarta, ha? Anya daw dawatan nasasawam. Ay nasaan kan nga glibak pay? Amuklatan a kwarta ti ranta day taakabsat mo. Grabe mo ti panagpampanunot mo, bakit? Saan a kwarta tiranta ni Eddie, iso nga imay? Amom ka din o apay? Tapno umay nakdanggayan iti kanito ti pan nakariribok ko. Danggayan nga. Ay, pagkaykaysaan da ngay karkararagan ti anak ta. Ket amok, ken mamati ak iti kabailan ti kararag. Ay, kumusta ti anak yaw, Roger? Medyo mayatan angkal. Ket maragsakan kami unay ka ni misis ko. Nasaya at mait no kasta. Ay, uray siya ket inday nayon ko iti kararag ko ti anak yaw. Agyaman ak angkal. Napintas ti panagdidinanggay tayo nga kakabagyan. Ket gapu iti panagkaykaysa tayaw nga karkararag iti Dios. Ambaw kadakkel a milagro ti aramiden na iti pamilyayaw. Mamatiak mo't iti daytangkal. No pa'y kagura ni Mrs. Mau ana asidag ka iti apaw. Sapay lako ma, tadi ka maupay nga agtalaken ko ana, a? Wanang kal. Ituloy mula tati pamatem kani Apo Diyos, Roger. Day tatikid daw ko kan ka. Roger, agsangi ka ni baby. Ay, uwan nga ron bakit? Manipod ita. Siya kun ti mga sikaso kan kwa na. Jakon panawan. Nasayat no kasta bakit? Jak ipalubos nga dadakas ang mapasama kan kwa na. Ala,
Babit lang. Inakayaban ti doktor. Tapno tamingin da na saya ti anak ta. Sir, ikatendak ka din kas katulong yo. Binantayak mo't anaimbag ti anak yo. Jak mo't binaybayan. Ado ngamin ti as-asi kaswak dito balay yo. Agungot mo't ni ma'am no sumangpot anagrugit dito balay yo. Di ka mantanagan manang. Di na kay katen. Kinapudno na. Nagsarita kami ka ni ma'am mo. Amangala kami iti kadwam. Tapno di kay marigatan. Ha? Pudno ka di dayta, sir. Uwan manang. Iso adi kag pampanunot unay. Ay, kahit kumusta ngay ni Bibi. Ay, amom sir, makunkonsensya ak itinapasamak kan kwa na. Manang, di mo panunutin na basol mo tinapasamak. Tawan basol mo. Ay na, limag antirik nak iti dayta na ibagayo. Ay, gayam sir, Domingo ita, mabalin ka di asumuro takmet amakimisa. Ay, gayam. Sige. At agigiddan tayo nga rodan. Isurot tayo ni baby. Ay, uray ka din ni ma'am kat sumurot met amakimisa, sir. Wen, isupay nga rod amis mo tinangibaga manang. Ay, inak nga rodan tulungan, sir. Alaak dagiti gamit ni Bebe. Siya kung ti mga way, tapno saan amaktangan ni ma'am. Sige nga rod manang ha. Agyaman ha. Ay na, sir, ma'am. Agyaman na ka. Tain surot dak amangan dito'y nagbintas a restaurant. Itaakla ang anak ka umay ti kastoy. Pasensya kan amanang. Tasaan da ka nalaglagip nga intrit idi. Nabayag ka nakatulong me. Manon atawan? At dansan 5 atawan nga agserserbi ak kada kayo, ma'am. Ay na nakaanos ka kada kami. Nang runa kanyak. Idinto ta nakaungungetak. Saan met, ma'am? Agyaman kami iti kinaanos mo manang. Iso napanunot mi. Gaumay tayo dito eh. Tapno pagyamanan da ka ha. At danto pa'y bonus mo. Ay na? Ay, thank you, ma'am. Di yun laam mo no kasano, ti kinaragsak ko ita nga aldaw. Ay manang, kayat mo ka di akada Domingo kat agkukuyog tayo amapan makimisa? Ay, katuwan ma'am. Ay, kayat ko Ay, ma'am. Damagak man laeng. Ay, saan na ko maakagura Ay, apay akala at anagbalbaliw ka. Nakaamirisak. Babaengan ka dagiti sasaot iti Diyos manang. Ay, wen ma'am. Pudno day taan na ibagam. Ala, mangantay nga rodan. Kalpasan na. Bisitahan tayo da edi ijibalay da. Ay, Sumurot ka manang. ay, wen ma'am. Talaga sumurot ak. Saan ka di, bibay? Sumurot ta. Naisang sangayan, kan naragsak ti biyag no kadwa tayo ti Diyos, iti inaldaw a panagbiag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 5 kan 6. Agtalek ka kani Yahweh, iti amin a pusom, kan saan ka nga agtalek iti bukod mo apan nakaawat. Iti amin adalan mo, bigbigam nga iso kat palintegan nanto dagiti pagnaam.
Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awanan ti asawak tatang. Kasano kami paitan ka dagiti anak mi. Nanang, apay nga pinanawan na kami matan. Kalpasan na naipasngay mo ti burido kakabsat ni. Ay napok. Awatan tayon ti amin. Anya ngay nga rod. Kat medyo adayo ti ospital dito yung lugar tayo. Nalabit aday tan tinaituding agasat na anak ko. Makipagladingit kami iti ipupusay na tata. Apay, anya ka di tinapasamak. Pimusay adagos. Kalpasan na naipas ngay na tiburida nga anak da. Ay, isaw da ito'y saklot ko nga ubay. Nan, ubag man nga rod ti apo ko yung tata. Ay na, kaasimot da ito nga ubing. Kadiinan makita ti inana. Anak, apay nga da ka pala dito'y salas. Yung ka maturugan. Kailiw ko ni nanang, tatang. Kuma, ang subli. Tapno may nakamkan kantaan, tunggal paturugan na kami iti rabi eh. Apok. Saan na mapasamak na ita? Aklunan tayon ti amain. Siguro, anda plano ni Apo Diyos kanina nang yaw. Masya na ka nagiti anak ko, tatang. Nasa papin mo sa itinada. Huwan nga raw. Kahit nangagkuti saritaan nyo kanimaya. Katurturog lang ni baby itay. Nalpas ang naggatas. Iswasi ka, apok. Hingkamot maturugain. Saan akayat ni nanang mo nga agsangsangit ka akasta? Ala, anak ko. Yung ka maturugan. Ay, panag-aawit man gaya man, manong. Uy nga raw, pudno nga agmalmalem ta dito yung agtrabaho. Ngam di damot lay pangato ti sweldo tayo. Kasla kayat ko nga rodon tagikat dito, manong. Ngam, pampanunutak madagiti anak ko. Ay, kaano tayo ayang amin na bumaknang. Tapno mapadasan tayo, may tinamay ti biyag. Naimbag abikatyo, lolo, tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Agtugaw ka, tagkape tayo. At ti ka pa mapaok. Sige tarugya akong ti aglutaw. Kabayatan ang nakaturog pa ni baby Joshua. Intag merienda, manong. Uray banana kyo lang ti meriendaan ta. Mabsugtan. Ay, adabalon ko ang merienda. No, at tawi. Inlakaman ka, tay supay agatangan ta. Kababahin samit. Ha? Agyaman ak, manong. Intom na minsan. Agbalo nak tumat, tailak ama ka. Imbag ka pa, manang. Tadapay nanang mo. Ngam siya, naipas nga ni nanang jeburido kakabsat ni kat pimosayan. Kaasi kayo matmaya. Ngam di ka nagliday. Siguro, engga na laditan tibiyag ni nanang yu. Ayun gayam, sa dinong iti pangalalaan ni lolo yu iti kwartana iti binulan. Agpen-pension ka no? Kasta gayam. Saan ka diya na ibagam nga awan klase yo inton bigat? Uwan tatang. Sigon ka da, ma'am. Adadarayan da seminar, iti tuwang aldaw. Apay ka di, tatang. Kuyugom ta ni Lulom. Ingka ipabakuna ni Joshua. Sige, tatang. Siyak tungarudan ti kadwa ni Lolo. Pambarak tumatan ti makitsenda. Nasa ukanyak ni Maya itay paawid kami. Nagtrabaho ka nun ni Lolo na asandro iti may sa paktorya tatang. Kat sigun kan kwa na, paktorya ka no mo titinapay tinagtrabahuan na idi. Ket no iso ti pinang papaadal na kinitata Majulo. Nalaing pay ang agluto iti tinapay ni Tata Sandro.
Apay nga ron adi man lagbalbalo ni Maya iti tinapay aluto ni lolo na. Saanin ang masango ni Tata Sandro ti agluto, anak. Sipod isunti mga awir iti buridak nga apo ko na. Pasensya kayong tatang. Hindi kayo makuyog ijay klinik. Ado ngamin ita ti bisita ni Governor. Ket tumulong kami nga agasikaso. Saan na balay, anak? At damat ni Maya mangkuyog kada kami kani baby. Sige, rumuara ka rodan tatang. Makaamu kayo na. Ne, da kayo mat gayam day tatata. Naggapuan nyo ka di. Ay, naggapo kami man dita klinik. Ay, kita nga mainte schedule ti bakuna to'y apo ko. Kasla ni Maya mo't di nakita ka na panijay, tata. Ah, ay, wen. Iso, timbaon ko ang makitsinda. Tasipon inaw-awir ko to'y apo ko. Ay, jakon makarwar. Naimbaglakit din, taan natudyo ang maibabaon. Ay, ne, paraog kung day ta sumungad a jeep, tata. Agkuyog tayon nga agawid. Naganon na kita sabong nga ubo naman ako. Padasat ti aglako-lako, tatang. Tati paglakwak, isot pangalaan mi iti balon mi kanak iti adding ko ang mapanagadal. Pasensyaan da kan ako, ha? Tani, urang mo ti sweldok. Basit nga min ti sweldok ita. Maawatan kayo, tatang. O sige, inak aglakon. Ay, sapay lang ko ma. Tamakaadal to dagiti anak ko, tatang. Ay, kararag tayo iti apaw. Asapay kuma. Tamakalong aw tayon tumatlaeng iti kinakurapay. Imbaglakid din, ah. Tada kayo ang mga awir iti buridak ko. Ay, nawan kayo. Ang mga no, nagikatak iti trabaho. Anak, itad kunti balon mo, tada pa panak amasapa. Anya kayo mo nana? Dayto lang ti balon ko. 50 pesos. Anya nga ti magatang na daytoy. Anak, agan anos ka, no anya ti maitid a balon mo. Saan tayo abak nang? Tapno maitid mi amin na kayat mo. Inakagtrabahon, tatang. Ano saan nyo pailang aw-awiran ni Joshua, ah? Anya kalakid din ay anak ko. Apukok daytoy. Isu ang maanusak. Day talaeg, tanaalikutag. Ay, mong gaya. At itilistaan dagiti gatangem para kusina. Kain, ala matan di pensyon ka. Gumatang kan tumatan iti diaper kan gatas ni Joshua. Agyaman tatang. Amoyo, tatang. Itay malam. Nagkita kami kani Mang Jose di supermarket. Ay, kay kumusta nga ije kaadalam ide iti high school? Agkasapulan da kano iti dua sales boy. Inton bigat. Ag-apply kami man kani Manong Danilaw. Manupay atawin lakay, agadal to ni Jamela iti kolehyo. Awan bakit? Awan gayam, intot bigat. Masapa kami kini Jolo ijay supermarket. Apay, anya ti aramidan nyo ijay. In kami man nagipasa iti biodata mi. Agkasapulan da kano iti dua a sales boy. Sapay ko mata maawat kami kini Jolo. Tanay, di da kami mat inrinyo ijay governor's office. Nangaladan iti sabali man na janitor ijay. Kamao dyan na tatang. Naawat kami kani Mang Danilo iji nag-applyan mi a supermarket. Ay kat nasaya at anak ko. Ay, gaya. Kaano nga apabunyagan tayo ni Joshua? Igiddan tayo at ibunyag kanti panagkasangay na, tatang. Sige, tatang. Siyakmat ti mga wiritakan ni Balong. Kumusta ngay mo ti panagtrabaho yu ijay supermarket, lakay? Naragsak kami Tauray medyo adan edad mi kat inhawat da kami pailaeng. Dakdakkel ti sweldo mi ijay. Ay gayam, agpabunyag kano ni Jolo inton kan ni kadwa. Ket kunana,
Ngalain dataan ninong kaninang ni Joshua. Ay katuon Inakto nga rod gumatang iti regalo ta iti anaken ta iti bunyag inton malemno bigat. Naragsak a panagkasangay, apaok. Carmen, balasang ko. Iyag mo man, tasyak man ti mangubba. Amangan numaktangan kan. Sapay na dagsen nga ubain. Uwan nga pa'y sumare. Ingkay kat mangala iti kanan nyo. Taglalang lang tayo man amangan. Madamdama akton amangan. Ubaak pa ito'y anak ko iti bunyag. Kayat ko ti agadal ije PMA. Kayat ko ti agbalin na soldado. Ay na, nagado ako sa amabalin mo, nga dalin. Apay aday tapay ti kayat mo. Kayat ko ti makatulong dati pagilyan tayo, tatang. Nang rona, kadag iti mailupit-lupit. Di kay agdanag. Ada kano allowance nga ipapaay da ijay. Sige, suportaran da ka anak. Aganad kanto ijay. Inton maminsan abigatan ti ipapan mo ija akademya anak. Intay kat agatangan ti alikamon to. Wan datang. Kat inton bigat. Naskan kano amasapak ama pa ni iji pagadalan. Isu nga agan anad kayo kumaa. Anak ko, Maiparit ka ang kikim kami iti cellphone. Numadama ti training Ada ka no oras, ti panang kumustami kadag iti pamilyami. tigagdanag anak. Kanayon kami nga aganad. Kahit oras ka ha. Kanayon kanto ko ma. At umawat iti panarabay ti Diyos. Tani, adayo kantong kada kami. Naisaganak amin ng dagiti itugot ko iti akademya, tatang. Ay, makasangit Tamaya dayo akon kada kayo. Uray na kami anak ko. Makaluwaak pa yan. Ti kanayon ko nga ibagbagakan ka ha. Agkararag ka iti na marswa. Tapno ilisin na ka iti anyaman na pagpaggadam. Anak, apaok. Imay itay ti may sa kagawad. Kat nasa una, ajay kanun banda ti paglugahanan tayaw. Talaga na saya at ni kagawad bardan, tatang. Naggapgapwam na laing a babae. 5 nga aldaw ken 5 arabi adi ka nagaw-awid. Imbag man ta nasurutan pa'y tidalan mo nga agawid dito'y balay. Ay na, tatang. Natural, napan kami nag-nightlife. Sa dino pa'y kumangay. Bimaba yan ka asursuran daw. Apoy at inong padak. Awanan kayo, itibain. Na, sika ati awang bain na nga anak. Sige, papanawadak na isot kaya tiyo. Sana kakas ka ni Mayang ambisyosa. Na, talaga nga awan manaknakamuan niya. Sa dino ti kayat mo apagadalan iti kolehiyo. Ingkam itulod ni Maya iti pagadalan da intun bigat. Kayat mo kaditi sumurot iti PMA. Sana nga agraraman nga gadal ijay. Diyak kayat, tatang. Day, patatmat da ito'y apanagawid mo anak ko. Apay na kita abag. Nanang, pakawanan dak ko ma. Masikugak. Anya di nangig ko ako nam? Masikog ka? Di mat imbaunda ka ijay siyudad tapno agadal. Asino tinakasikugkan ka? Naskan nga itakder na ti dayaw mo. Awanan ti amo to'y sikog ko, tatang. Intarayan na kidinamon ng agdadagsanak. Ay, unay ka na anak. Kunami man no agad adal ka ijay siyudad. Hanggang saan mat gayam? Ala, anusam no anya ti agbalin abiyag mo. Mangipapain ka nga anak. Kablawan ka anak ko. Kamaudyanan na. May sakan anaan-anay a soldado.
Ay na, kablawan ka, apaw. Ay na, makasangit itinalaos a kinaragsak ko. Ay, asino ti mang ipagarop. Aday di ubeng agilaklako idi ti sampagita. Kat maysan, asoldadaw. Agyaman na kada kayo, tatang. Lolo, kat domteng ti gundaway ama idistino kami. Ngam amangan no adayo. Apay kay nga dayo. Apay saan amabalin? Nga iti lugar mo ti pakaidistinwam, anak. Tatang, padasag mat iti adayo a lugar. Di kay agdanag. Taagawid akto, numaikan kami mat iti bakasyon. Kamao dyan na anak ko. Nagbaligi ka iti arapaap mo. Sapay ko tagan-anad kanto. Iti sa dino apakay distinwam. Agyaman na kadagita pang magbagayo kanya, tatang. Kat manipot ita, di kay ko man nagtrabaho. Tas siyak matan timang paadal kadagiti kakabsat ko. Aginggat makalpas da. Ti tao anaanos, magunod na ti baligi. Kandi tay liplipatan ti apo, ta isu timang tarabay kada tayo. Iti sa dino man nga ayan tayo. Papagayam, di taan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 22, versikulo 16. No sagutam dagiti nabaknang, wano idadanas mo dagiti napanglaw, tapno bumaknang ka. Agbalin kanto matla anapanglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Ay na, nangabak ta iti kasino. Mayat gayam ti umay dito ay. Nagdakkel ti abakan na makatumpong ka. Punak tumot kan ka. Isungarod nga inawis ka dito eh. Saan ka di? Amayat? Maulit at talaga daytoy ay umay ko dito eh. Damok pala ang nakatama akon. Mayat gayam, lakay. Iso di ka nagungungat no umayak dito eh. Gwen? Uray sumuro takbay kan ka Ah? Tadwatan nga kasino. Umadumanan ati kwartada. No maulit ti panangabak ta. Bumak ng talakit din kastoy. Gwen, agay ayan talang aruden. At dapay kwarta nga abakin tabakan. Apay, anya tinadamag ko adwa kay kanaw na mapan iti kasinaw. Nagswerte nga min ni Mercy akim muyog kanyak tatang. Agasan, nangabak? Kasta iti damaw. Agam saan akanayo na mangabak kayaw. Agam no mangabak, dakkel aswerte tatang. Awan pa'y bimbak nang kapo iti sugal. Apay kit din nga awan nga itang. Amangan no da kami nga iti umuna. Ay, saan nakamang rabrabak? Idyan nyo dahi ta akasinaw. Awanan ti pangabakan mi ano'y sardang mi tatang. Di agtrabaho kay kiday ta sigsiguradaw. Iti agmalmalam apa nagtrabaho may. Basit lang ti makabig. Manula a minutos mi ti kasino. Ribo-ribo tatang. Ay na, nagswerte tanlakay. Nangabak tamanan itay. Makagatangak matlangan iti kayat ko agatangan. Apay, anyat kat mo agatangan ba kahit? Adda nga min nakitak a nagpipintas nga alahas. Ah, Kat kayat ko agatangan dagijay. daman nga ron apalan dagiti gagayem mo na. Dayta nga ron ti kayat ko. Apalan dagiti gagayam ko. Pasaray mga bakta. Iso, gumatang ka. Wala, tapno ado ti maurnong kong alahas.
Hindi madama ti ayam tayo ti kasino itay. Nadlaw ka sang kakita na ti kadwatang agkas kasino. Sang kakita na ti kwintas mo. Umapal siguro tanagpintas ti kwentas ko. Siguro, awan kas jay na. Sapay di naabak ket kas lagsangitan. Dakkel siguro ti abak na. Angam siyak, nangabakag. Manong nga aldawan ang nagtrabaho ka iti daga ni Manong Marlon. Ingkaalaan ng titangdan mo, taday gatang ta iti bagas. Naurnong agpaiso. Tanabayag asaan ko nga inala titangdan ko. Iso nga ingkaalaan nun, tawan ti iso amin dito'y balay. Amangan awan da ita, taaldawan. Napanday ti negosyo da. Maala, mapankanto lang arudan inton malam. Ay, wan man nga agpaiso. Ang nadamag ko, amap mapanda ka no iti kasino. Idi nila ang Manong Marlon ti mapmapan. Pati ka din ni bakit na? Day tamo tinadamag ko. Ay na, sigurado asaan anasaya at ipagbanagan no nakasursuro da adwan nga agkasino. Nakaumay ka, Lucio. Anya ti masapol mo? Umay ko kumaalaan ti tangdan ko ang nagtrabaho iti kaprutasan, Manong. Kasapulan mi ngaminan. Imba ka kayang agtrabaho ka ijay. Ket no nalpas pa ilang hindi anagaikan ti kaprutasan. Saan ay nga imbagam iti? Abantayan kan kanayon ko agaikan? Nadalos ti kaprutasam. Ta kanayon ko amapan kitaan kan dalusan, Manong. Adaya imbagbagak. No lang mangibaunak ti agtrabaho. Dayjay lang ti tangdanak. Ang imbaunak iti, Manong. Imbagam abantaya kan dalusak. Isuabi ng bantayan kan dinaldalusak. Ay, awan imbagbagak. Agawid ka kidin. Ang Manong, kasanon ti panang bambantay kan panang daldalos ko. Ado pa'y lasa Agawid kan kunak. Naalam ka din titangdan mo, lakay. Saan? Bakit? Imbagakid din ni Manong. Adi na kano imbaon nga agtrabaho iti kaprutasan na. Anya, kat no addaak pa'y idibinilin na ka. Apay nga ibaga na nga itikas na. Mas daawak nga rod. No asino pa iti adda kwartana. Idadanas dapay ti marigrigat akas kadata. Kaya't nasawan, di nabayadan ti bannog mo ang nagtrabaho. Kaslakastan ang bakit. Sana bali? Inakla umutangan iti bagas ti tatyangge. Bayadak to, no damat gadak. Panang loko ka da tayo amarigrigat ti kastang inaramid na. Bayamon, bakit? Saan amat maturog ti Diyos? Tapno di na makita ti mading aramid da. Saan sa amat dan akas idi ti kinadalos ti prutasan da Marlon. Nagadumat kano ti ruot na. Ay, kinalatkatan pa'y kano ti lanot dagiti kay kayaw. Ay, awan mayat nga agdalos tadi namitangda ng taglinays. Ure asino mo't no awan ti tangdan. Adakot mayat nga trabaho nga awan tangdan na. Ay, nagararamid dan iti saan anasayaat. Awanan ti matangdanan da. Kasi mat ni Lucio. Nabayag ang nagbantay kan nagdaldalos. Ngam, di na matinang tangdanan. Isuday jaya, di na kayatan. Ay, sayang ti prutasan dahta nagsamukan. Sabali mat ngaminan ti ininto naranda. Tajay mat mapan makikaskasino. Iti naraman ang dati nangabak. Ay na, pag-aayat dan, tiyan muda agnanayon dan na mangabak. Ikamandalusan di prutasan. Naruutan gaya men. Sayang kitag sabsabong da. Kuha Manong, mangkita ka lang iti sabali amang dalos. Adan sabali at trabaho. Tanya ko matitrabaho. Makikuykuyog ang agkalap, Manong. Manumot la tibingay mo ditang agkalap ngay. Nang runa, no awan ti maranaan yung adu alamas. Uray basit, nulakat sigurado nga itad da. Ngam timang namnama ka, adi damot itad. Kas lagpaspasagid ka. Ibagbagak lang tipod no, Manong. No awan ibagam, inakmatan agtrabaho. Adda ka din nabirukam amang dalos iti kaprutasan? Awan nga rod. Pinangganak pa ida Lucio.
Apay ko maapinangagan na ka. Imbag ka no di pakitang tangdanan na nga uray basit ti tangdan. Taitid na. Ngamtisan ka no ama ited. Naglastugan? Kasano pa'y itati kaprotasan no saan ama asikaso? Parikot na talaga. Sayang. Kasanumay dahito yan. Barang adan tumayat ang matangdanan. No awan ton ti sabali a pagtrabahuan da. Ay, mangrugi mo't na maabak ta iti kasino. Masapol adakdak kalantan ti tayata iti kasino. Tapno makasubot ta bakit? Mangkusit ta iti kwarta ti kadwata ang negosyante. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. Oh, mayat dayta na panunot mo. Mangalata iti kwarta iti padata ang negosyante. Ibaga mo isublim madamdama. Tapno ited na. Siriban ta ida. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. No dakkel ti tayata ket mangabak ta. Dakkel ti makabig ta. Pudno day ta nga imbagam. Iso nga ikagumaan ta adakkel ti puunan ta numapanta ag kasino. Ita siguro ti swerte ta bakit? Wan, kaslakas tamot ti agparparik na kanya. Apay ngayon, naabak mo tinagdakkel ngayon tayata. Milyon pa'y mo day chay. Sinalbag. Amay ngay. Kamalimutan. Tiamok kat mga bakta. Apay ngay asabali mo tinangabak. Tapno makasubot ta. Isalda ta tinegosyo ta. Masubot ta mo't lang ng mga bakta. Sige, intugot ko ti papeles ti negosyo ta. Isalda ta iti kasugpon ta ti negosyo ta. Sige, ibagam kan ko na. Adyan negosyo ta ti tayata. Sige, tayo nakasarita. At damat kit di dito'y amakikas kasino. Saan ka di nga intugot mo ti alahas mo adad duma? Wan gayam, adda dito'y bag ko. Sige, una umpay ti papeles ti negosyo ta nga isalda. Hita mampay. Aldawan nga mada kay mo dito balayaw. Apay, saan kayo anapan ijay negosyo yaw? Insalda mi tatang. Sa balit ti mangiman maniharitan. Ha! Apay nga insalda yaw? Anya nga ti pagtrabahuan yaw. Tiyan mo mikat makasubot kami ti kasino. Ngim na abak. Ay, day tanti kun kunak. Awan na saya ta maganap yun dita. Di kayon sumanaw, tanapudot ti ulok tatang. Ay, nasyak pa'y kat ti pagipapasa mo iti pudot ti ulom, tanaabak ka. Ay, panawang ka man lagay! Pinmana mo ni tatang. O, nga tanapudot ti ulok. Sayang ngamin ti negosyo ka. Una yan. Ay, awanan. Naulaw ti anakin manugang ta. Apay an naulaw da ako nam. Ay, insaldada iti kasino ti negosyo da. Ah. At dadan iti balay da nga agsansanoong tadakkel ti abak da. Ay, kasano da pa'y itan? Anya ngayon ti pagsapulan da. Awanan na. Sapay pagpupudutan nak ni Marlon. Masurunak. Imbes anaduras da kuman. Ay, sayang nga rod tay negosyo da. Agnakam da siguraw. Inak pa'y ila ko to'y nabatbating alahas. Iso ti pagpuunan ta. Barang masubot ta ti negosyo ta. Ada ka di pa'y nabati nga alahas mo? Ada pa'y mat. Barang dayto yan ti pakasubutan ta iti abak ta. Intang nga rodan ila ko. Tapno ada pagpuunan ta. Ket masubot ta ti dakkel nga abak ta. Intang arudan numalako ta. Agdiretsyo ta ijay kasino. Ay na, aggagatulan ti imak nga kasino. Bakit? Ay, saan lasi ka? Pati siyak. Magagaranak mo. Ay, barang makasubot ta itan. Nulakot mga bakta ita. Isardeng kon ti agkasino. Ay, dakkelan ti abakta. Awan na talaga. Naabak ti kakaiso na naglakwak iti alahas. Ay, naabak amin apundar ta. At dapayin utang ta kadagiti padata ang negosyante. Sigurado aka na yung data nga umay singiran. Ti saludsod.
Anyang iti pagbayad ta, kitawan mo tan negosyo ta. Di nakla ko mainsursuro nga kasino. Ah, Pwisit kit di. idi mga abak ta, di ka nagsaw iti kasta. Itata na abak ta, kastanti saom. Sinalbag day ta kasino. Pinagbalin na taan na panglaw matlaw na yan. Kasanuta ngayon na makasubot. Awanan ti mabalinta nga ilako. Adon tinagatang ko nga alahas. Ngam naabak matlang gapo iti kasino. Tatang, maururam mo ti prutasan. Ay, apay ngay. Adda nga tanang ipurwak iti rongrong na. Ay, awanan tatang. Awanan ti negosyo may. Pati prutasan may awanan. Ay, no kuma. Tanda mang bambantay kan mang linlines. Saan kuma na uram? Nagsamak nga main. Ay, awanan. Mayarig kami iti marigrigat nga marabutit. Namiris mo ko day, no apay nagbalin kaya kasta. Uun tatang. Pimanaw ti katulungak iti prutasan, ta sinaor ko. Diyak inted ti tangdan na. Kain, kinusitan nyo ti kadwayo ang negosyantay gapo iti sugal. Sana ya. Uun tatang. Madigayam ti mangluko iti pada tao. Gapula iti tarigagay a bumaknang. Agbabawi akong tatang. Di ka mangloko, tas si kanto matlaang ti pagbalatakan na iti udi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.